for ya sanso edin shemo ewa hebium aha emergency Ghana TV dani deni ameka se obaso na wa subscribe na wa like comment ne de ehu hia mi ankasa na enesta ya mensaka ewo fidie ma se ne de busia ya we hosem sanso ya asresem ya mami bi ede na sem abeda MFK ewo Lawson TV na sem ode ba ye ne se ni ku eja one ne ti one ni ku no ba be wale no ni ku ni de kawa na ese ni ku ni de hye no ode akwa ko hye ni nua ba na asemwe minti bi daija na edu se movies mu na ye de esi na ebi esi wo fidie mu ase yenko ne yenko ti ye mami ya semi update nso etwa so na update we ye nua ba bia obepie mu e wo fidie mu ase ya na oti nisio na asem ode ba ye ne se wa ye nyama bebre e de tia ne papa eni ntini yempacho na ne papa nsanso ye de engine into mu back ene ye the update no so etwa so e de amount se ne so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section ho come ho ne ku hwe makuya tena se na ene makuya owra so sre makuya te say mampacho nyame adom ase mahu hope ani daso bi wo mu de na ese anopai mampacho de ese ne say isi ame ma na last time Friday no or Friday no the Germany no mama isi ampacho nyame adom ni fie wo na mewo. Wow, that's beautiful. Menije me ahohoa. Oh say na e din komo senka oben abusua. I think say ebebo situation no. But na but say de nyame ya dom nti say wa ba fie. Mampa chan. Wonya odan. Mampa chan. Wonya wompa. I'm so happy. Get good results. I'm so happy. Many aje. Anopedi na be kan papa. Mampacho, de meka che oni obidwafo nyina na etifo nse. Nyame nkoso anu nhyiramo. Enkwane ahoden na mestra mamo say. Se ne be ya afoforo mo nso wo haw mu no. Hom betimi de oman man ne abe de abedam ama nyame afa mo so aso anu amamo. Mate, nyame nhyira bebe mama, nyame. Mama wa homa no so. Chia mama o wa homa no so. Ma, Bacho, good morning. Mama, who ye? Bacho Monso, only me, I only die. Oh, ye, this was dominion. I win. Jo, mama, anopay dear, your friend one na eyaseda. Say last week me no kasai. Emma wo share your bo ene ho nsem ne ye bebre na baby ye nua ne betena ena na kaye ma me ba ko odo nyina wo frɛ ye se obenya baby ama na tena. Akire wo se da brafie. Abusu afie si ho, ma si dan si ho, me ma wo hokɔ ne kɔtena ho. Mama, anopay dear eyaseda o ene ye de ma o. Mate. Nso da masipa. Sawo bo mu punu mu no mutie nasem na mo fra ye na bibia atodi na de amesa ne se mo ne nkasa mame na ontena se pam chew ontena se nyame be se ne ho anwonyam na kwa bia ebebie no na ye hu de nyame de na brabo be sremo untu ne fufie wa wakɔ no nko anete ho obi ani ho onu nko a wa ya ote ho no ni baabia eno abetina wa mama keke nti no no de me ba no nti fi okra no betimi ahwe we ya mama me sere no ontena wa so bi yate ye mu a me sere jo mommy nyame nhira papa mama ye ne egu so kasa se me mafa ne se me nua time bia from time to time me ne be din komo de ekoso bia nti eno nkwa de oni problem why mate Masipa. Okay. Amin salamo. Yedase. Amen. Yedase panti we dem yense wo bre why? Bacho you. Okay. My okuya. Ti say de wanya wompa. Mampa sure. Usumi yeda so. Acha. Fu nyanya wonko a ti oba pa se de o ma me ka no. Emi yensensi fom. Eno nko ane me hawo. Because NC ba kunsi mienu but ema we ntoso mpacho man minim se dia kwa wani fa wani so no enum tuni bo se dia fa mani suei me fa ma brabon to chacha bie moy ohini yesu e wonchani
nchani o amani amawunti minfa mabra bonto chacha biemo ti de me de bejawa no bapa ewia e besa to so abonten why ye na nyame ase se otimu se eni daso aba e de ama menua ma akua na minim se wonso so a wo hwe yen wa wutie yen a wato baha ohaw bi wo so obi wo ho no mu a ohaw no so a ontimi empia bonten ka Mr. Nyankopon awre kyekyere e de mawo baby a wo bia wutie ye bia no Nyankopon sa emra wo so mame wate enkofaduro nka wano na de wawuo eneni daso enini so oba yetesen mame bacho fro sen bacho fro mi nyako ante kentene wona kasa kese bacho me de nyako mame nyako no pay de na do nam no pay de woko bacho mene be me bi netinai wa be share me na me netinai ena ja wo yes wo ku school ntina me de me nim se bibia anti odu baby obenye sika na okoye me ho ade o se wo surprise me no mo okoye man family no so okoye mo ring na masa enti oye ya mo ring na masa na be man be yare no di film we film na odi ade enti odi obi si na na say mde se me ne ni pakwa ware se be ya me nsa be kan de o mo de be mame enti me ne ni pakwa tena me ne command 2002 ba sala yen san kan ring no sinansen ya na yese me ba to nsusofo be bona mane oya igweni e na ofre me nuam ofre no bisa na ring na 70 na omusi ye screening bi sina me wo na muso de ka betwem ere machine ho ti mi onso de ring na ko ba na me expect se bi asofo kra de ring na me mam wa fa ma mi nti ben week ye kwa sorry ye pon ye na kwa afo na eko na asofo de ye chi na wo yese woni me nkomo enam de me twen kosi so ko we de owe no bai obai no say nsem o kan nsem bi na me say enya no kre o say nam de obi ti wona ade before my me family kunu enam say na say be man o friend him that time kra men a churchem and o say I twem asem we enam say twem pa because wabe wo are kra ma na wo ho ayedam matra be 5 years ansa no mbe o ma be wo miensa enti sasa mna nyem problem enti mini me wo ana asafu pani no wa sorry o say twum ko ware twum no ana am say me ko ware obi twum na obi a be ho ade no man fa ring ne mrem me ko ware obi o wire me nya say adwuma no me nya say adwuma because e kum go for pa e wo me sister no wonya boni bia enti ba ne kunu wi anim so lodge ni e na okoye ware no before that my sister no be film eno kra me ne ko mi madam for edi mechi ne me ko yi ohun bibia bas obe pray no ma say okofa obi nso biem na man bi peme na me mfi anti nya akotwen na baby a wokọ na se mente wasem na se be ma obeye ohun ade ne ring o si akwa ka baby mente ase sesen because me ba be ma ebe ye oba ho ade a wono oba ne kabom etoto aware ne ho niema nti ba ne sen na wo aware a wukunu ba be ye ohun ade no kawa ekodu wabusuafo nchen amehye wonsa Mama mpacho no o say o surprise me asem o ka kire me no so o surprise o we den surprise me say be ya me hunu say wa ye me ho ade dabi na ho ade ye surprise eno we ye sade dabi ante ho ade ye surprise eno nti eno we ye ade sade ti ame a ama me ho a kire me saa be si ni de no ye ti a o ko ye no ni so mo de ring ne bebre me ring no ho na de ma wabusuafo nti ni say nya bon ring no ho na de ma wabusuafo be ma na ne tie no mpachan ye friend say kwadwo kakraba kwadwo be ma na film wa be film de ne si ya o film o yare sa ye ho ade kro afi do ko ye sa heart cancer sa den heart cancer okay eno odi free mo woni ne wo yi mpachan me na wo one oye japade bi mamo mpachan efie no osima ye dompase one akra no nti se ho na ate mpachan da bi dompase hefa Roma sorry than any ops da bi dompase mu de he aprabon ana se adanse dompase hefa de na dompase no area ben aprabon tonso dompase nti osifie edijao no wo yire mpachan da ushia no wo ma mpachan da bi nti efie no hwan na tim sese omo ye na omo say because ya ware ne nkoso ntimi nko no
Nti obi na be ma no bosie ni no man na kotene fi ohwehwe na ofiri mu no se be ma ye japade na ofiri mu na oni yire a onye oba ho ade ne ba ewo ho nti ade ne ama aba na nkotene mu ese nka wo ne ne betene mu nti na na ye hwe nim se ne mo betoto yi na yetimi akon no be ma ne free ma di mfie sen 7 years ni 7 years te se die na wuhia mpacho ring na na ye hwe sense be kana ne ye no oni hwan me ne be ma na me ne ko mountains no wasan hia be ma foforo meka so de obi si na na edi ni di ade nti o de obi si na na wukunu na wawuo no ye de obi adi ade ni nua mpacho na ono mom na se wo be ware no ade nti a ona de me ko mountains ono ye se ma ware na wontimi invite nye ni o mamai ya me yansa nkanti o kan be ma na ka chere me yansa na obewu ring ne kodi hwan nchen ekodi me maame wo maame ankasa me mechi betu na o mo de share no to on ekipu ring na antinya ko asemi to on ekipu da bi wo wakwa kwhia be ma be ma ne se obeye ho ade esi ni sen na kawa ye petie ya dance die se be ma na ye ho ade no ekohye wunua minimum ante se man ba cho se o ya surprise me so ma hwe bi so minimum se bia enye bone bia enye sinimu asem na wo ka kire me da bia sampa na me asem ato wa nkasa ato me na me so ma hwe bi o TV so dance minimum se enye bone bia so ena wo de ring ne koi entina me se me nsa be kan ring no ena yes ha kopem time sofo ne de ma wo de ring ne koi ena sofo ne yes wo se asafo Oyefo na de mame into o de ma oyefo no timi wo adwuma me call na asafbeni na yere na won say me problem bia me kan mo ame si ono wo menima de o kwa sorry be Petrol Presby nti Presby sofo pani na e kan say problem bia wo wo no ka kire no na o mo nhwe mo a okay asafo pani all right into o mo nhwe no o mo mo a nti dia wo ha na de to o manim eya me problem sensem na ekoso ni sensem ya apart from ring no den sem biem ebi o ha ebi a bigini na obi ba dan no lady ba kon mo dan ben ukunu dan no pa cho mo de dan ni so mo san ba ko girl into mo kra dan tan na wonam de ko na sasam ni su twai ene se na nsen ya eya se o ma ma bra na san asaf pani no mo ye so mo bra me ye na wa bo pa odom pa so na kuma bia ma bobo muti beba menchen ante boko de mpachan wako hospital ama ya diagnosis se bia bibia ha wo wadwen mu pacho da bi adana me de ne ko regional minister okra bra ne ka sam wako regional minister ho nyina okoye den pacho na sen na bra ne ko medan ho as of penino okodan na yesi ma bo pa se o mo hwe bebia dan no no mo nchwe no ihu ya se bra na kodan no obubu obi na omoto na me call report na sorry for na kasa che no stop pray so I stop be 2 months minima de kam one makofa one me sem ko twadan metwam se me ko twa no me hu se omo taso ho omo sai to tas intena mam de call regional minister ben pacho me fini di ho Roman ho Roman hefa pacho Roman eso nti ko ehun regional minister na nkasa wasem ne nsisi so mame o pacho sim so sampa na meka o ye sure se wadwe mu da ho pacho se mame nya ko nya botre o ye sure wakọ hospital amaya ma wunuro bi a onoma na wakama o ka se mental problem so when the kind minister na sama me de comment afon ehwem so mo hwe no din komo no ye se mini problem bia na menko mensan ko minister na agency mini problem bia o ma be ka se mental problem e na me ka chere minister no so ene ko se wote pacho menti be bia e ya de san obi vanda so na se obusuafo we o mo kokofo o ma me no papa pacho papa efi nti o ma me okokofu na unua moye mi pacho mi nua nom de obi an ware no mo tutu ko mo kru e na oba no nso pacho mi me ba na obe ma na obe wa mi no be ma foforo na obe ware no ye friend say pacho ya wanan ya anan otin pacho wo ma na ma me o taxi si because no so ha enko for ba o be kan sam to mpe e no we ko taxi si so wo na ma me ho no 96.3 into one ma me nche si e ho na se oni akra na o
owo be ma na ma me nchen na je se wukunu na wa free mu no na busuafo nchen na oba ne wo utukoda abonte how many years ni oh from time akra ne omufu be ma ne free mu no me wa hana omubo pa ma e be fa me kokukufu no timakotna for some years na ne omo mpese omo ye no wontimi nyema na SMS ababa na ma me froka ba se Lawson FM. Nti be man simuni na me sha se ba se me deda bontin bi mu. Oba wana friend na edubo ahe. Pacho, wana ya asafu penny no. Asafu penny no. Na ote ne nchen. Pacho David. Nti se ono be ye den wo. Ono na yewe ase omo ye so mbe bo ame. Na ono na wakoye dan ne ho. Wako dan na esima aye no. Okobbo pa se omo. Hello, Papa Sofu, good morning. Pacho me dedika me nye Papa Sofu me senior president. Matia senior se bibia bokọ de. Kristo ado me hoye pa. Senior from Poma High Lawson TV na ababa we bi e friend maami nyaako na odi ni case. Ababa tu manim na nasem na wo ka no. Ase ensisi so mame na wo se me ba mpanimfo nchen wo se be ma wo ne tie. Be ma ne kwoto kawa. So de be ye ne ho ade. Ema kawa na kwa kodi ni nua nchen aze so wona hye ring no efia be mai esima wona ne ba abusuafo age aboso ehun sem bebre agya mba choma me nya akodi na anim wona ho yo me ni aba me da wase de kan e fe na na du bo hen me ka se fi kukufu nya ku ye madamfo me yire adamfo pa no ya nyina fugufu ha mene nde kwa sori ya masori ba na mreka krai ni hu se enyema enkoyie wo na sitram enti mene me yire factory hu se be fa kon bia so ni aboa no enti so far na dunum ni atadi him na didie mu ni bibia de me yire efa ya se me na support one of fire be more than 3 years there in see no ti I just say I'm a part ba this an ajo kwa koda ye ye hairdresser nti osano pa makoto na djuma mo na shop mo ni anopa ni bibi a che ya take care on ho kwan bibre so na ko onya koda o ma meti aso papa na free mo ni nua no nyina wo ho e Groom ha ya ti nyanso ya mfa ho se ifi ofiri mo nti e bia ye ni na me ye som no enye udie nkwa ne se wo ye ni nti adwin se kwan bia so fine lady say ye nhwe ma no nsai nti ma aboa no kwan bibre so titiru ma aboa no kwan bibre so na eduru ba bia me gidi ye se eduro no a eduru hospital de ma no ko bia on person no moduro no o be kan ti do ye nse o gi free me wife nsem ba so e dey eduro ne de ma me hospital ba so me bisa o mental problem, that's what I'm saying. For me drubi me mpibi edro na baka say won fam me bibi edro na ye to ma mental dro bi amfa mental dro e ma mental say me mami nya akumi ma woni papa enyi wo ahoma no so senior me ba cho watwa mfoni ne kakra kire me ma me mfa nkonko ho na ye ne mami nya akọ maame ene abusua no so nhia na ye hwade because the entia oba fidie so wo hwa na wo anything wrong with her wo se bibia ha no what I say but say a wo na wunnim no no a wa be yi atomu na I don't think say metimi ato aso no kro na me ka che wo no me yire bibia ha no see the brand but so na menyare mental problem menyare mental problem I was say me no mental do no aka tell me problem me ni problem bia inti me ntwa ntronto me so na ntro na udi na was ko fire dan me hu no enka tell me problem why say me kan no pray me kan tell me problem me ni problem ma ko twa so papa me pa cho ye wi a ye no be di nkomo na me pa cho wunim edan bi ho asem oh India kan nya lokure oni dan bia obia ma boda mo edan na wo ko ho akoto cement ma sa ekofo na ba o mo ba me ho first o mo bobo muti no me tran ho asem che so fum na wasan cha so ana na nsem sa kofo wasan koto ta sa man kofo to wono sa me bo ana me bo en pa chan me kuna sidan on chere be sidan pa o sidan ano yempeja ntu kwan ko baabi na obi mfa dan ko hebotom ntine dan be biesie no ya wasi dan on kire mo
na mun ko hwe na jaje enukura munye da ama no na do kan gina hwe enukura me de me yire no me nua no me ba me bibia no but me fi so hia mboa se yere yare en nia do ka kan dia ko kan kwa oboa o se ni nua bi na age ne ka efiri se wo hu bi pen enya nukura esi asem ni si no busu ni bi anka me hwe obi antete me wo na si a wo ka sa wo bo na papa me pa cho senior da be ne twa to hu ma me nya ko almost 3 weeks ko be 3 weeks ni wo free nchen eko samre ko ano complaints ni phone de ma no afei nti onya phone wari afre me na se nya hwe me ko djuma me fi kuma so am to bia bro phone da ho ma mo sisi ase mo na papa mpa cho adwum hawe a wo kan eba time a ne papa ni kunu ne ti ase ana se be ma ni free mu ansa na sa o hawo na eba be ma no kura o si ni kunu me ka se me di mani hu nda na me boa be die nim se o ni be ma ne wo ho o kuma si no mo ti esre so kuma si esre so he ya o enu mu ne hu se ni kunu free mu no on number basa bohu no da ha de chia no da atonsu private school ho no da ha ja se ene hu se da bi nti me ma o baby ne han ka de ni tu mu free kuma si de ne ba gugura de ne ko ya mpe na me ya me friend no ba me wife salon ho ye ni tru ho ye bibia ya de ade ma ne cancel no a there every morning bia on branch Sakrika hospital bi hospital general hospital ya de ne ko nya ko ye duro ne dia ma ne ba ye nursing ti ai me patron na me ka cho so bi e me ware ni pa so ware o ye ne ma e na me se me ware e nu nti na o ha ma adwen me se me ware na me de na me na come out za ba no se ya second ring na me de wo ka cha me se me ni obi nko ware na me se me ware me ware sa ware e ma me nya ko nkasa ye papa so senior mpacho ewie no beto aso wai wo on hada agine ne mbabre ai adagye de papa mi wobi sabio ye kanya me adwuma anya se ye gina pulpit so na ye preaching kwanti papa men ka se ye won ho adagye de me wobi pa papa ya so wogi de wasai ogi ayafo ogi asikafo ogi obi enti papa adagye de me wobi wa ha pa wai kanja wo mapan ni a enka ho beto no Matinti ye behwe de enso ye betimi ye famu de a ewo se ye no ye so ye behwe na ya ye why ana be ka se ne ba ye nursing e wo fu de na hospital si ye ne ba ade ntin ke be se basa kwa na ye bia in ba ge o tu ba o ha si o chira de papa mati ye wi a ye beje ne ba ne number na ye try say ye be frɛ ne maame Mami yako ye di mami nti papa ye besan ba won chen why senior presbyter ye beba won chen na ya to aso ye Afisem de ye wadaje mo obi a wo ka se na mo wadaje na mo benya no ye wone ho wadaje pa sister said de wasi aba ha twa kwan akwa aba no e wase ye me ye ni kwa no very beautiful lady se sabio de wo kan se wonya adwene mu ha wo krampo no se wabodam kra na sabi eni kwa se mo hwema ne nante abontinti ye hwe na ye ne maami akasa maami nya maame ya fra wa number busy santi bomoden na yentimi ente wonka na yehu kwan a yebetimi ede ato aso producers na yehu kwan a yebetimi afaso na yakwaye ni mebra na so producers wen ye mahuna mane ma Lydia bramo ma me ayare hosem se ye nyina ye mmei na obehu se wo yonko ba e fa saati we se mu a na ye arehosem pa erabe mi gidi ye se enye sa na otie bibi ekoso e wona brabo mu a e wo se abusua ene woma eben no ede ye ni kono ho na otimi nya ayaresa cause ne nkasa mu ne niye mu ne na ayi mu na no enkoye ba wa no ne de arahusem e wo mu ne se ono ohun so yare ene ti ye ni aye wo no ho te se ne maame abusua ne namfo a e wo no ho no ena e wo si etimi bua ma sebe obi a wanya adwum ha obie ni wogi tum se wa bodama na se wo yare na bibi ha no ayi so obi a wano monsa ushia na wo kofi feri wa buro se me moy ana wada wa sori de dabi me na no ha o se me bompai enti no e wo se abusua ne mom eya na omo control na edin o papa we wona mo uhra na ni ma hu se bibia ha no ana hu sa sem bia baby sa no so o ti ya no kama ndemo baby na no ena se ye hwe na ye no omo to so ho no ma me ebusia for me do bibia se so jibe ma ye ko hwe video no e ba ye na ye tackle update no ye wia na yakoye ma mene die no nso eso na update no
yɛda nyame ase ɛnyɛ nyame a anka ɛnɛ yɛnti asɛm de se na sɛ na MFK ɛka kyerɛ yɛ sister no ɔnkɔ ma no nkɔyɛ den ɛnkɔyɛ bɔne biom ɛsiane sɛ n'ano ɔbaa ha se na ɔte ne suo nanso ɛnnɛ na menim sɛ ɔtumi sere ma ne yɛ fese na menim sɛ ne sere yɛ fese na menim sɛ ne ho ɛfese ɛnnɛ ɛna ama mehu sɛ yɛ sister yi ne ho ɛfɛ nti sɛ na MFK aboa ama sisi a ne aunty na ɔwɔ Canada no etimi na akasa aka bibia sɛ meba bebi a wote no tena hɔ no ne yɛ make sure sɛ yɛbɛboa wo na wetimi asaso ayɛ de aba Germany hɔ no ɛni nti ne yɛsrɛ no sɛ obetie futuo no mɛma no mfa ne ho ɛma mɛma bio sisi a deɛ wapem ɛni nti sisi a sɛ etimi anya solution ɛde ama ne de a yɛsrɛ no so obetna ho ama bibi etimi atodi na yenko ye story no so se na ya maame ma Lydia kan ye no ye maame bibi nheda nkoyi ono de owo ne se bibi ayede ekoyi wona brabo nanso de wi a okasa no MFK kwa bisa ne se oye sure se bibi akoso yi ose ane ba yen a ye tie no ye hu ne se nyama bebre ekoso wo ne chim nyama nheda nyede enkoyi nti na ke yesre busuafo no so mo be mo mani ayede akone ho because in some all keka ne se kawa be ma de ba be hyew na ka wetimi akwa unia ba kawa ni ndu nchen da ama be ma no etimi ato anananum e wonsie do ama be ma ni nua e na e ka se ansa na obepe japade na ese wonu ne tena ansa enti ne nsem na okeka no yehu bebi opese odi asem no ewie enti se na yaye maame kan ebusiafo no omomo mani enye de enko ne ho ye pa yesire ebusiafo no ade se de ba kope ena ye de sire ebusiafo no ebusia ha ena meje mu ebehihya nso so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section ho catch maame esi anything any meeting ye be sanso edi nhyiemu e wa ha bio ebusia